Rawngbawlna Chanchin kangai thak tur hi ngaidam tunu chen ni na Thailand rama charmain ku kumsom tum pariat mi Chanchin ani he ka swal na awang hian kumni chung chu chanem ngai takin ka chong chai ngara eng emo chang te phei chuan pathian po ka chwa chalek lek thin ani olal pa engtin nge min ti danglam don thil engemaw tak chu min han ti sakte ti in ka dil thina kumsang ni som pariat khan chung ko in to khom na nei turin kanaw te pani chu Malaysia anlo honga kalai zon nu le apasal chu United States atangin anlo thlenga kanaw mi pa po Thailand atangin alo ho boka mun shanga umdar to kan ni awangin chutianga in mu khom thei chu chung ko tan hunlim tak ani kanaw mi pa Luther chu ke ain kumsom pakhatin anau pangzoka ani chuan kan nunen kan in ngei lau thu chu asia a Thailand ramachanga aron thlo ho ni chuan jing in hlan na buwa hian kale kha tur hi alo zepa atuka chuan chule kha chu kamhungala Luther chuan heti hian aziaka thinlung rik tak nei chungin hele kha hi kaziak ani thu tak tam tak ilo shiata chumi zara chuan a thalam zongin danglamna ilo nei ta ka wangin pathian chu ka fakin lom thu ka soi ani ka farnu in Rawngbawlna kong azo ti ka shiatin kaloma email ka han thlir chang hian ka chuang le che ani ro puina le fakna chu ama hne na omro se ka chong chai nuwa ka swana din hun le thatfam kimlo na te ngai twa chungin inti pachang sham chungin ka thinlunga thil vei chu ka ziak ta a chu kanu chunga iche dan le kanu ne na inin le chin chung chang hi ani kanu chu thafam kim chu ani bik lauti ka shethiama anglo deu career routine tur zonga che chang te po aniang chuti chung chuan pathian thafam kimin kanu ni tura min pek chu ani thawa mangai le za thiam tak chunga kan en le athu kan oi tur chu ani kanu chuan tlinlo na lai te po anei ti ka shia a ma se chuti chung chuan a en kol fanau te chunga nu ti tur chu ati ani thau athil ti tin reng te hi engwanga heti zonga tinge ani kan chetiam veker ngai don lova kan nu chunga hian rirulu lul tak pu in don to takin achunga chapona inti thei khum du na le tin siat na iputra chwa chu ilantir china chutiang ril rui ipuchunga kannu I endan le trong dan hian ikyang velami te ne na inin kara harsat na atlinang cheti kalau puiche ani riru shom tak puchungin he tu hi kaziak ani ti soinun le kadua kamangai le ngai sakreng ka farnu hi zil velek che du in kaziak ani chongka in kasoi thiam don silava ma se tlarau tianglim chuami mal taka in thinlunga thu soin in remna thinlung aputi ngei chebe sein chongchaina nen kaziak ani e lawin enkol cha angche chongchaina le mangai nen satak nen inucha inau duat chule kha ka char zo chuan tar kar khat chuang ma ka cha puya pathian ngai damna dil chungin kanaw manga kanne na thu asoi awangin lom thu ka soya kamishing ril ru chuan kanu chu ti ming chiat alo du chungin chuda chin chu kanu chunga okisang kamang thei ngai talo pathianin ka dilna min chan sak ani e kanne na atutiam chu thinlung hun khat ka siam sakang cheu riru thar ka pe ang cheu anti sa ata thinlung sak chu kalabawanga thinlung nem anne na ka pe ang ezekiela bung som pakha chang som pakwa ti ka ani a tlarau thiang lim thil ti theina zara kanu ne na kanin leichin na ke cheto chu tuamdam ani le ta in ka chwa san ma a kan in lei chinna tuamdam ani le ta ka wangin pathian chunga kalomin ka faka ka unau pa le kha ka mu achanga ni ruklika Malaysia khothlang lama Bible training school nei na atel turing ka thok chuak chuya kanu in airport thlengin min tha kanin chen tur chu kanin ko avong vonga chu kum som chunga ka kwa voi khatna ani hialani Anu tharuka Thailand rama insonin Korat Kopuya Adventist International Mission School
kindergarten sirtir tua kachang zuita ani kanu ne na kan inti thiam lo na kha chin fel lo po in kalsan ila tuma in mindem chuang lo mai theye ma se pathian in ka swana chom nung reng lo turin mindu saka pathian chuan ama hunruat taka keimanuna thilmak min thlen saka Thailand drama kan in son ma ngin ka swana chumin chin fel sak tamya mai ani kumthum kalta khan Germany te tho na Adventist International Mission School ti len na tour 13 sabat tho lom phal taka into awang khan kan lom hle ani tuna chuan hun thar korat khwa high school ti len ni in kan tho lom po hi classroom le building saknan akal don ani khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei te chu ani